promjene u politici, ponukali ga malo brzo na jesen, ali bojimo se da će jesen biti prepuna crnih vijesti, će se ovo utopiti, tako sve vidimo brzo prije ljeta, dok ljudi imaju motiva čitati. A i da imaju šta čitati na planu. Točno. Evo, puštam riječ, Nadi. Dakle, ova knjiga je, ovaj drugi kut na koji se mi pozivamo, je često puta i kut zdravog razuma. I to se najčešće zaboravlja, jer stalno nam neki drugi nameću kako trebamo razmišljati. Kad smo u našim ovim sad recentnim nastupima dobivali smo povratne informacije, ljudi, da, rekli ste upravo ono što i ja mislim, znači mi smo kao nekakav nepopulistički glas naroda, da se to vas lijepo ne pomiješa, jel? Mi ovom knjigom i ovim našim stavovima nemamo namjeru, niti nam je to potrebno pridobivati nečiju suglasnost. Mi samo izražavamo ono za što mislimo da u ovom društvu nedostaje. U engleskom govornom području postoji izraz common sense. To je ono što bi mi rekli zdrav razum. I to je nešto što je vani na zapadu, na nama mrskom zapadu, iz koga uvezimo prvo ono što je loše, a ne 80% onoga što je dobro. Često puta se to zaboravlja i ne primjenjuje. Zašto? Jer bi onda stršili. I onda smo ranjivi. I onda dođe nešto pa nas pokosi. I onda svi pokunemo glave i ipak ćemo raditi onako kao što svi rade, ne talase. Znači mi želimo u svakom slučaju malo, barem par valova proizvesti s ovom knjigom. Ako taj val bude poticaj nekome da još par valova proizvede, nitko sretniji i zadovoljniji. Osim toga, ova knjiga, vidjet ćete tko je pročitao prvu knjigu i vidi sad ovu, da u ovoj knjizi ima još više karikatura, i to zahvaljujući našem dragom gospodinu Lenderu, koji je zbilja bio, ja mogu reći slobodno, motiviran i sa našim tekstovima, tako da nam je dao pregršt lijepih karikatura koje smo uvrstili. I danas je voditeljica Dobro jutro Hrvatska rekla nešto što se meni osobno jako svidjelo, a vidim da su i drugi ljudi to primijetili, jer je spomenula da je karikatura jedna zanemarena kategorija, ako ja to dobro citiram. Znači, apsolutno mi smo se zaboravili smijati. Karikatura kao prvo treba potaknuti na smijeh. A kako ćete potaknuti ljudi na razmišljanje, nego da ih nasmijete. Pa da onda kroz smijeh im otvorite te neke kanale i onda ljudi počnu razgovarati, razmišljati i izmjenjivati mišljenja. Evo, toliko od mene, ja bih sad dala riječ našem dragom gospodinu Leru. Hvala lijepo. Ja ne bih puno govorio jer ovdje ja ga ne mogu sve bitno rekli.